Bazarda sırtta turup элдер машиналарын сата баштады тукандар. Бурса жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бурса 10 число 11 ай 24 жыл. Бишкек убактысы бурса түшкү саат 1 чамасы тукандар. Бурса авторыноктон жалпыңыздарга салам айтабыз дагы. Биз силерге 5-сектордагы унуулар боюнча жакшылап көргөзүп берели. Экранга жакыныраак отуруп алыңыздар. Так, бисмилла деп биз нашыл бир чекеден тартабыз. Мына машинаны көрүп атат окшойт. Сода башталды. Саат 1. Машина базарынын эң кызыган убактысы ушул туугандар. Бисмилла. Мандебонон баштайыкчы, катарынан, басы жок. Мына жерде дагы бирөө турат, газ, бензин дейт. Ford Mondeo 2002 1.8 газ, бензин экен. 370 миң сом. 0508 11 03 78. Ford Mondeo үстүндө бираз краскасы өчүп калыптыр. Машина базар кандай болуп атат азыр? Элдерден да сураганга аракет кылабыз, колдон келишинче. Мына таза Toyota Avensis турат. Так, 08 экен. Чыгарылган жылы 2003, пробеги оригинал дейт, 2 объем бензин, автомат коробка экен, D4 мотор. $8500 0500 менен 88 31 88 номерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Андан кийин мына BMW келип калыптыр. BMW тройка 2014 $16,000, 1.6 бензин турбо экен, F30 дейт. Жакшы экен состояниясы. 0500 менен 88 31 88. Ички салонуна бир катар көргөзүп коем. Бул жерде полный электропакет экен. Мындай пленка кийгизип коюптур. Бүт ручниктин башына чейин. Жаштар сүйгөн машина да. Туурабы туугандар? Так. Кийинки дабыз. Toyota Avensis 03 Баткенский экен. Так, чыгарылган жылы 98, 1.6 экен, механик экен, 430 миң сом коюлуптур, 0702 30 30 28. Учурда кышкы дөңгөлөктөрү орто абалда экен. Ички абалындагы машина жабык экен да. Алейкум ассалам. Кандайсың? Салам. Сенкү? Окей. Көрүңүздөр, жашыл свет. Канча болот болору? 400 тоголок. 400 миң сом туугандар. Көрүңүздөр. Toyota Avensis. Аксакал базар кандай болуп атат? Билбейм айламай, мен көп келбейм. Билбейм дейт, көп келбейм дейт туугандар. Toyota RAV4 2004 2 объем, кожаный салон дейт, договор деп коюптур. 0553 44 76 14. Бундагы кышкы дөңгөлөгү бар экен, орто абалда. Басканчы экен, чалып көрүңүздөр туугандар. Ар бир автоунаанын телефон номерин жаңыртып бергенге аракет кылабыз. Кожаный салон экен. Состояниясы жакшы экен. Бул да сеники. Кимдики бул? Артында запаскасы менен 01 Бишкекский. Состояниясы жакшы экен бирок. Так, андан кийин дагы бир Honda CR-V турат. Чыгарылган жылы 2003. 2 объем бензин, автомат коробка 4V экен. $12,800, 0503 11 45 11. Кап-кара кылып жылтырат, майлап коюптур. Так. Балондорду караңыздар. Пластмасс жерин бүт. Гаражда турган машина. Сиздики? Гаражда турган машина дейт туугандар. Бирок состояниясы мощный экен. Состояниясы мощный экен, Канча жылдан бери айдап атасыз? Алгандан бери. Бирок таза экен, Мындай тазалары аз эле болуш керек, Артқы шторкалары менен экен, багажный отсек боюнча. Канча кылып берейин деп атасыз аны? Таптаза экен, Таптаза, Канча кылып берейин деп атасыз аксакал? Так, телефон номерди көрдүңүздөр туугандар. Байкебиздин машинасы экен. Гаражный хранение дейт. Бирок состояниясы өтө идеальный экен. Кара свет. Бишкекте болот машина. Обмен вариант жок. Только акчага. Бул машина да сиздике окшойт. Так, Audi A6 горбатый туугандар. 2000 чыгарылган жылы 2.8 бензин механика дейт. 630 миң сом.
0500 менен 11 45 11 экен. Нуркейжи. Катталып коя? Болду. Үстүндө дугасы бар экен. Та, бул да кожаный салон экен. Таптаза керек бул дагы. Да кайсымы? Бул да сиздики. Дыкансызбы дейм, Дыканчылык, Бунда үстүндө мондай рейлинг бар экен, үстүндө люк менен. Бунда бизкилер өтө сүйүп айдаган машиналардын бири. CR-нын жаңы кузову 2009, 2.4 бензин автомат коробка 4 экен, $14.800. 0503 11 45 11. Свети да мощный экен, Сон экен. Омер менен сатасызбы? Анасы сага. Моторуңуз салондон таза го, Же салону будан да тазабы? 180 мың пробег. Таптаза, жылтыратып, жууп тазалап. Молодец. Машина шундай айдаш керек. Али бат деп койчу беле. Бизде ошентет, сиздерде эмне дейт? Каныңды ур деп коет. Ички салонда бир катар көргөзүп коелу. Ветровиктер бар экен. Караңыздар, серый на черный салон. Кожаный сиденье. Автомат коробка, мультируль. Үстүндө момна люк менен. Мынакей. Көрүңүздөр туугандар. Ата-энемизге ушундай бийигирээк машина издеп жүргөн болсоңуздар, сонун экен да. Сонун вариант. Сүйлөшүү жолдору болот, үчөө боюнча тең. Та түшүп бересиз. Болду. Үчөө тең, таптаза машина экен. Көрүңүздөр туугандар. Атыңыз ким байке? Болот байке. Болот байкеге байланышка чыга бересиз. Жакшы базарыңыз берсин, ийгилик. Так, Golf 3. Момне арзаныраак бюджетный машиналарды да көргөзөлү. 94-жылы чыгарылган. 230 миң сом суралыптыр. 0709 51 00 66 универсал үстүндө рейтинг менен туугандар. Басы орто коюптур. Да, могу жерде биздин кыргыздардын эң сүйүктүү машинасы да. Турабы? Хазайын ким экен? Сиз, ассаламу алейкум. Так, Camry XLE дейт. XLE полный комплект. Так, 2004. Расход 8-10 литр деп коюптур. Басы 850 миң сом бе? Полный комплектация 708 менен 81 05 56. Срочно деп коюптур. Срочнага 800 миң сомго берет экен туугандар. Бүгүн сатылбай калса чалып көрүңүздөр. 750 миң сом, ана сага. Не анча срочно болуп калды? Кузов идеальный бай. Үй салат кап. Жаныңыздан. Үй дейт го, үйө бересиз да үйгөчү. Каякта айдалган машина? Каракол, көл. Каракол, көлдүн машинасы экен туугандар. İçine nasıl? 2.4 benzin 750 миң сомго берип таштайм деп турат азыр. Кандай экен аксакал машина? Өзүңүзгө карап атасызбы? Жок. Өткөзгөн атабыз. Сиз сатып атасыз? Жакшы. Коробканын ичинде эмне бар? Запас амортизаторлор. Ана сага. Арчактары таза экен бирок, казан, запаскасы бар экен. Жели жок окшойт запасканын. Мен мындай түрүнөн билип койдум да. Бирок состояниясы өтө жакшы экен. Ички салонун көргөзүп коем сиздерге. Салондагы состояниясы жакшы экен. Көрүңүздөрчү. Үстүндө люк менен. Кожаный салон, подогрев сидений, электропакет. Канча жылдан бери айдап атасыз? Так, 3 жыл. 3 жыл болду, машалла, жакшы. Сонун экен. Сертификатынан бери коюп коюпсуз го номерин, Так, Кыргыз Республика Ысык-Көл облусу Каракол экен. Адыбаев Тынчтыкбек Эсенкулович дейт. Жакшы, сонун. Сертификат номери 686-09. Бурса эртерээк чалып көрүңүздөр. Азыр көргөндөр аябай көп. Бош чалсаңыздар сатылып кетти деп коюшу мүмкүн. Алып эле лобойду тарс алмаштырып аласыздар болду. Лобой канча турат экен? 6 миң сомго коюп берет, установкасы. Сонун, 6 миң сомго аша арзан Камриник. Жасай турган жери жокпу азыр? Башка жок. Башка барды бул идеальный. Идеальный,
Жақсы. Туған базарыңыз берсін, игілік. Жақсы сатып алың. Так, Camry 20 же 25 бе? 20, 20 кузов деп қояды. 99 жылы шығарылған, 2 объем газ бензин, 360 000 сом, телефон номері 0702 66 66 33. Так, крышада кіріп қалған анша-мұнша жерлері бар екен, кузовта жасай тұрған жерлері бар екен туғандар. Так, кеттік дальше. Онда поддержка тұрады. 98 жылы шығарылған, 3 куб дизель екен, 370 000 сом. Цена окончательно дейді. 0501 мен 124001. 124001. 124001 екен. Жақсы екен. Мұнда сешканды көргізіп қойынша сіздерге. Так, 202 кузов С4 дегенде Сечка деп қояды. 94, 2 объем, механика, 350 000 сом, 0709 14 20 10 екен. 111 мотор деп қояды. 111 мотор. Ассаламу алейкум. Шеп сатуға алып шықтыңыз. Қаншаға беріп тұстайсың? Жақсы. Атыңыз кім елі? Нұрсұлтан мырзаға шалып көріңіздер. Қанша дейтіңіз әм? Қаншаға берейін деп келдіңіз? Мысалы 330, 300-ін де керек олбай? Полный полировка қылып тұр туғандар. 300-ға бір ойланың, чалсын болса, туғандар, көріңіздер. Жасай тұрған несі бар дағы башқа? Айдаш керек, а? Полный химчиска олып тұр. Таза екен машина. Бішкекті олады, а? Бол, чалып көресіздер. Так, базарыңыз берсін. Та, Mazda Capella, универсал. Mazda 626 деп қояды. Үстіне мұнда рейлинг қойып тұр. Мұнаусын краска қылып қойыш керек екен, да? Қап-қара қылып тұрып, шында. Соны жарашады, лобойды қотыростар. Нолда өте екен амышты машты. Чийский номер екен туғандар. 2001, 2 объем, механика. 430 000 сом, 0755 85 36 63. Так, кеттік дальше. Онда пололар қанша олып қалып тұр. Мына машиналардағы соның машина да. Онда анша-мұнша кемшілігі бар екен. 2012 1.6 газ метан дейді. 600 000 сом, 0755 85 36 63. Газ метан. Газ метан. Мына жерде Рекс тұрады. Ұшынна көргізіп қойын сіздерге. 07 Таласки. Уқа бойкасы бар екен. Так, шығарылған жылы қайсы? 99? 99, 3 куб автомат коробка 645 000 сом, 0704 61. Ой, 0700 мен 46 10 40 екен. Қарасы өтті. Жақшы екен, состояниесі жақшы екен. Так, кейін күнауыз. Honda Accord. Шығарылған жылы 2008, 2.4 автомат коробка дейді. 790 000 сом телефон номерін қалтырып аптыр. Телефон номерді айтасыз бі? Ассалаумалейкум. Телефон номерді. Бұл жағында тұрбай. Мұнакем, мұны номерге байланышқа шығыңыздар. Қанша көресем? Шлешөз, чалып көріңіздер. Аккорд тұғандар. Сол қол автомат коробка. Қара свет, артына мұндай спойлерімен. Молодежный машина, да? Жақшыкен состояниясы. Та, мұны жақтан да көрелші. Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Мазерати. Так, шығарылған жылы 2006, 1 объем, 290 000 сом, 0755 75 76 65. Техпаспорт правоға чейін қойып тұр туғандар. Тура қылады. 04 Жаллабатский екен. Байқап көресіздер. 1 объем бар. 4 цилиндр туғандар. 5 ступка. Кондиционер бар бі? Кондиционер бар бі? Полный бар. Қанша көрейінді отасым? 270 000 сомға берем дейді. Бішкекті олады, а машина? Бішкекті олады. Чалып көріңіздер. Сразу оформить етіп берем дейді. Жақсы, базарыңыз берсін. Так, Honda Civic туғандар. 2002 1.7 автомат коробка дейді. Вариатор болады бұлар. 480 000 сом, 0502 65 54 55 номерға байланышқа шығыңыздар. VTEC мотор. Honda
Машина сізгі? Жашыл свет, туғандар. Қаншаға өрейін деп отасы? 460 мың сом болады екен, туғандар. Қарап көріңіздер. Сон машина, экономичный. Так, кеттік дальше. Honda Jazz. Honda Fit деу. 2009 1.5 вариатор $9.000 екен. 0701 16 17 29. 16 17 29. Ветровиктерді қойып тұр. Мұндай кепкада қойып тұр күзгіге. Ішкі салонның ақуалы жақсы екен. Ақ свет. Так, жақсы. Венто баулы тауы. Так, Passat B4 94 жылы шығарылған. 1.8 объем 310 мың сом, 0502 655 455 номерге çalasыздар. Қанша олар? 280 мың сом көрем дейді ондар. B4 седан. Жашыл светті. Жанында универсал тұрады. 93 1.8 екен. 290 мың сом. 0502 655 455. Қаласаңыздар универсалы, қаласаңыздар седаны. Екеуі тең бір номерге чала өресіздер. Сақшыкен состояниялары. Так, кейін күнауыз. Ford Focus. О, бір нәрсе айтайын дедіңіз бе? Реклама дейін. Так, газ бензин екен туғандар. Шығарылған жылы 2004, 2 объем механика, договор деп қойып тұр, 0550 28 49 44. Сізгі? Ваш? 380? 380 мың сом туғандар. Тазы екен бір оғай. Күміш түсті, серебрестей. 380 мың сом. Жақсы екен. Чалып көресіздер. Телефон номерін айттық. Так, Vento тұрады. Дағы бір седан екен, 95 жыл шығарылған. 1.8 объем механика дейді. Монопрыск екен туғандар. 360 мың сом, 0555 20 0183. Серебрестей. Үстінде люк бар екен. Оның состояниясы бірақ өте мощный екен да. Қараңыздаршы. Четкий екен состояниясы. Так. Honda Accord тұрады, 07 таласық екен. Ол бүліштілді қараңыздар. Жаман чоңғы. Вай атам оңға. Бая байкеуіз сиырбайдаған байкеуіз монтып көрді ғой. Монтып. Артында спойлер бар екен. $98 екен, 2 объем. Чағылышып көрінбетеді, жақынырақ бар олайыншы. 300 мың сом қойылып тұр, 0550 881 085. Онда Spark тұрады, 08. Так, 2012, 1 объем бензин, автомат коробка. Состояние идеальный дейді, $5900. 0750 706 55 0040. Қара свет екен. Шипонный қышқы дөңгелек. Демек қышқыға проблема жоқ. Кеңір, ассаламалейкум. Кеңір шлифовать етсеңіздер болады. Үстінде рейлинг бар. Таза екен. Так, чалып көресіздер. Онда да бір сиыр тұрады, арзанырақ оқшайды. Шпаклевка бар екен. Я! Олар бір нәрсені айта алып айтады. Ассаламалейкум, қанасыздар? Денсаулық жақсы, істеріңіз жақсы? Жақсы. Қанша болады ең басы? 5700. Тонировканы қоша бересіз бе? Қанша ай бар? 20. Берші, брат. 20 күндік тонировкасы мен туғандар. Машинаны алсаңыздар, тонировка в подарок дейді. Жақсы. Так, 04 Жаллабатский момдай. Так, 550 мың сом екен туғандар. 99, 2 объем, 4 VD автомат коробка, 0500 менен 81 17 60. Оны алып тұру өлі бір қатар кузовты жасатып қойысыздар. Покраскаға кіргізіп. Ходой, садой, әр жақ бір жағын қаратып қойысыздар. Бұлардың тазалары қымбат туғандар, білесіздер, 700-дің тегерегі болшы керек. Мен білішім бойынша. Так, кеттік дәлше. Passat B5 Plus.
2001 1.6 механика турбо болуш керек. Авто без вложений дейт. С опция 375 000 сом. Арзан коюлуп тур. 0704 13 76 81. Алуу эле лобойду алмаштырасыздар. Ассаламу алейкум. Шеп сиздики? Канчадан бери айдап жүрөсүз? 5-6 ай болду. 5-6 айдан бери, а? Машина состояниясы жакшы экен, акыбалы. 5-6 ай. Эми эле көнүшкөндө берет экенсиз да башка ээсине, а? Байкеңиз айдачу. Жакшы экен. Алыс жолу берет. Только айдаш керек. Канчага берейин деп атасыз? 350. 350 000 сомго берем дейт туугандар. Карап көрүңүздөр. Бишкекте болот, а? Болду, жакшы. Базарыңыз берсин. Мындан кийин ондо дагы бир Toyota Avensis 2005-жылы чыгарылган 2 объем механика D4 мотор экен. Мотор привозной коюлуп тур. Так, $6800 торг деп койгон. 0709 10 53 70. Свети да жакшы экен. Үстүндө 2 рейлинг бар. Бамперин бир покраска кылып коесуздар болгону ошол. Жакшы экен состояниясы, жакшы. Ассаламу алейкум. Ухабойко бар экен. Toyota RAV4 2002 2 объем автомат коробка 750 000 сом. 0708 22 44 44. Жашыл түстө. Балондору зимний. Төртөө тең окшош экен. Рисуноктор окшош. Полный электропакет. Мындай серый салон. Жакшы экен состояниясы. Так, артында запаскасы менен. Так. Тартып коеюн аксакал. Болду. Канча жылдан бери айдап атасыз? 2 жыл болду. Кол бала болуп калыптыр да уже. Неме? Сен менде подписчигимин сага. Болду. Каналда барсыз. Жакшы. Жакшы, Алла разы болсун. Так, Mazda MPV туугандар, 7 орундуу. Пробеги оригинал дейт, азыр чогуу көрөбүз. 2 объем бензин, механика дейт, полный электропакет, центральный замок, 600 000 сом сурап атат. 0505 05 14 64. 14 64. Эмеси бар. Өткөндө бирөөгө айтсам, өткөндө бир видеодо сен ветровигине көңүл бурба дейт. Бул деле вид да. Үстүндө рейлинг бар. Учурда балондору кышкы экен. Липучка экен. Тап-таза бар жогу. Полный таза. Мына артқы орундуктары 3 катар сидена турат. Бизнес салон экен болгондо дагы. Канчага берейин деп атасыз? 5000 берейин деп атам. Сомго айтың. Сом ошо. 580ге. 580 000 сомго берейин дейт. Карап көрүңүздөр. 7 орундуу Mazda MPV. Бишкекте болобу машина? Болду. Чалып көрөсүздөр. Базарыңыз берсин. Болду. Так. Merc 211 күңүрт көк түстө экен. Чыгарылган жылы 2006, 3 объем, автомат коробка, бензин $10.500, 0701 63 99 63. Поворот повторительдер бар. Полный электропакет. Мультироль. Салон состояниясы жакшы экен, үстүндө 2 люк бар экен. Машина сизби? Так. Качантан бери айдап жүрөсүз? 2017-тен бери. Ого, 7 жылдан бери, а? Жакшы экен, сырты идеальный, таза экен, манча-мынча. Ода. Канчага берейин деп атасыз? $10.000 тоголок туугандар. Бирок машина стоящий экен ага. Ошол бага татыктуу. Бишкекте болот а экен? Болду, чалып көрүңүздөр. Так, BMW Capella E39 520 000 сом коюлуптур. 0706 80 60 08. Күмүш түстө. Так, Universal Merc E-класс Mercedes-Benz E124 VW 124 болуп айтылат туугандар. Так, 95 2 экен. Бир хазайын дейт. 550 000 сом. 0500 менен 68 68 28. Үстүнө мындай рейлинг бар екен. Бұлар пневма. Ахатан автомат коробка екен, тем более. Мокрый асфальт. 7-местный екен. Артында да сиденасы бар. Сидена үшін лайктан қойып қойыңыздар туғандар. Так, жақшы. Мына қатардан да бір екі машиналарды көргізе қалайлы. Ох, атам мына жерде
жол тандабасы турат, ошону да силерге көргөзүп коеюнчу. Болду азыр. Та мына эмне машина эле? Opel эле? Сиздеки аксакал? Infiniti QX4 экен туугандар, 99-жылы чыгарылган. Белый цветте, 3.3 автомат коробка, 4 ВД бензин газ дейт. 600 000 сом, 0501 30 11 93. Уха бойка бар екен. Баллондор почти жаңы екен. Ступенькасы бар екен. Ахатан жауық екен да, мынке баллондор төртөө тең жакшы екен. Infiniti QX үстүндө автобоксы менен. Так, жакшы. Жакшы, мына жерде тууганыбыз суранып калды. Көргөзүп коелу. Ошол тууганыбыз машинасын. Мында Camry турат. Ассаламу алейкум. Civic'ти сатыкка койдуңузбу? Honda Civic туугандар. 124 турат, азыр экөөнү тең көргөзөбүз. Так, чыгарылган жылы 2001, 1.5 объем вариатор. Басы канча? 550 сурап атат экен. 0703 813 816. Жасай турган нелери бар? Только айдаш керек. Только айдаш керек дейт туугандар. Учурда кышкы дөңгөлөктө төртөөтө. Бишкекте болот, Кара Балтада. Чалып көрүңүздөр туугандар. Жакшы, базарыңыз берсин. YouTube'дан Нуркейжи. Болду, эсеп. Мондо Camry турат. Ушунда көргөзүп өтөйлү. 2003 2.4 объем, $8500, 0500 менен 69 70 70. Кимдики экен машина? Сикү. Күмүш түстө. Так, сразу кышкы дөңгөлөк коесуздар. Сонун экен, азыр эле оталдырды. Канча жылдан бери айдап атасыз, шеп? 2 жыл. Кол бала, Машина таза экен, бирок мындай заводской стикерлери, бирок покраска болуп тур да. Анча-анча мындай кемчиликтери бар. Колго тиери канча болот эми? $8300. Бишкекте болобу? Чалып көрөсүздөр. Жакшы. Ата сон. Мына жерде 124. Ушунда силерге көргөзүп коеюн. Ахата, мына сынып калыптыр да. Сынып калыптыр. Мында покраска кылып коюп тур, мокрый асфальтка. Серыйга. Плафондор родной, өзүнүкү. Бул жагында покраска кылган, бул да родной. Так, 18-нчи мондай. Жакшынакай куюлма дискар экен. Суппорттарды кызыл кылып покраска кылып коюп тур. Липучка турат, төртөө тең. Так, 93-жылы чыгарылган. 3.2 объем газ бензин, $8500, 0700 менен 99 88 77. Ветровиктери бар, үстүндө люк бар. Атаң жабык экен да. AMG дейт го. Состояниясы жакшы экен. Карап көрүңүздөр. Так, мына ушундай туугандар. 5-сектор боюнча тактаны көргөзүп бергенге аракет кылдык. Буюрса подписаться болуп, коңгурочону басып коюңуздар. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.